Igonde ngina moko umwana uyo igo gosoma abana abaige bale batatu amo mwabo na tata umwabe bakwete abaiga na anga ikire na barabwo twachire kubwatera na bono twaengeirwe mwana bono gakoro yo mokepi igare form 2 fees yaburire na ari sika iga bono gagutubire benki abana bande ne birasime bakari oyo ndo manene gakorete kurubo baracho tabwati kenda gokora no ari siko umuronde igakorete kuruke gati pake certificate na ekale imechi besa chiaburire chiko chikonyerusio na ekamenyete. Fanya mtihani wangu wa kidato cha 8 nilikuwa na alama 326 na sasa hivi niko kidato cha pili. Mtihani ambao tulifanya nilikuwa na B plain na hata ingawa ikuwa ndio nini yangu yenye nilikuwa na nini expect, lakini ni vile nataka kuendelea na nipate alama ambayo ni bora hata ingawa kwa kidato cha 4. Hata sasa hivi nimetoka shule nikiwa hapa nyumbani, hata kila sometimes ukaa shida sababu wenye tunaishi na hawana kazi. So ile kilio tu wanapata, unaweza pata tukule hiyo siku, kesho nyingine tusikule. So ni ngumu tu, lakini inabidi tu tumeng'ang'ana na hiyo life. Wekera se namba ile 07 19 57 25 34. Elieta ligo cha Josephine Kemunto Nyamasege.